लोक सभा के एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमबु इरांग चाउथोखले हाइना कोतुना मराल सिरकलिबा अदु ऑर्गेनाइजेशन असिगे असोइबसिंग कुपसिन्ननबा होटनाबनि हाइना एमपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी सेराम नेकेना फोंदोखरे ngasi thongju एसीदा लेबा कांग्रेस वर्कर्स सिंगी मिफम अमदा वाफम असि फोंदोकलदुना सेराम नेकेना मखाताना हाई पालिबल लेंगाक असिना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन अमदी लॉ बु खोंगाउनदुना मियाम द फंडामेंटल राइट्स सिंग मपुंग फाना फंगहनबा ngamdre लोइनना युम कई कया लेप्तना मई थारकपा असिना मिचम मियाम की पुंसी अमदी लंथुम लेंगाक असिना ngak senba ngamdre haibadu mayek sengna takli masida sunatana micham sing faraga hatpa amadi khundaminariba furup sing tokhai hallaga thamli state asida chathariba terrorism gi thawong sing leingakna laksin bagi mahut saugat pa man bagi fibam amada chatharakli haina phongdokhe Manipuri MP na limolo ko na leba ki sifai na thabak tawre hai ma matam da no na okhat aga tawi dunadi na khoi na sagi na ran na option me ana taw ni ha se ai ko tu thamje ba adu gumba ko tu support tawi ba BJP government ngasi no da ko tu gumba ITL gumba organization jing ji bu ben tawdri ba mo gi mathak ta thigantri ba sarkar ji ju directly mo na sida support tawi ha se asi ko